نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Manjari mga palanggungan hakam Islam, biya nasinagi in waktu na to, tiyo dakuman in nakapin adlawan, pang ibarat bungang kahoy nag-ikol na long si magbibisara, atawa limabay na indanas niya, sa sumagawa, atungod parkala ini, in pamuh nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon mapuspos in pag-ayad niya, iban panghalgain niya, sin waktu pag-ibadat, amunain ibadat hihinang nato hawakto ini, bang siya kahinapusan na sin adlawan, biya na sin adlawan tahawakto bihaon, laong talipat in pagmatuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena bihadto in pamaham niya sin amuin ibadat bukon siya tutog tiap-tiap adlaw hinangon atibusan sin patahunan, karena in siya ini magdatong sadya palawman nato hangkabulan hatiap-tiap sin hangkatahon. Asababid to, doon imbya pagbutol sin pangatayan, bang aun dapat mga sila na may takato tanyo karna sinhugot sin pag-iman nila, amin nakawa nila ring hapang hindo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakalando imbya pagbutol nila sin amin biya sin bulan ini, bulan Ramadan, bang aon dapat hamanga sila amin limulukat hinang daing Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdara sin pag-ayad iban panghalga ikaniya, karena inyaon katantan, kaya iingatan nila ingkatan manghalgai kaniya ruunhan, makadawhat sin panghalga sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana-kana, amo na in nakabidda tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala katan ipon niya, tungod paparkala pag-ibadat harap kaniya, amo na in ibadat pagpuasa. Nahasabab yato mga katawtay manghuran, in adlawan nakapindakuman, biya na sin siyabot sin kaput suara sin kita niyo hain doon niyaon, laong tari na misan mabut 5 adlaw in nakapin, na in ini katantan suway na to ando kailo, tahanan marayaw, in nakapindakuman ini, bangaon dapat puspuson na to in kaagay na to, magayad sin ibadat na to hawakto ini, magpaamo sin hinang na to, asupaya ando kailo inyaon katantan mahinang siya amal saleh. Ati sin amal saleh amo na in amal wayron tamaktauktok niya, amal amuin sawasa patuhan Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na tuod
in amoy in duman dunhan tiapok kato tanyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin hasupaya kita nyo magmatuyo amin hasupaya kugnanan na to in adlaw pagtawagon Laylatul Qadar. Naman jari in pangadyan na to ini hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala supaya humugot in pag baugbog na to sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in sara sin Tuhan na to Rabbul Alamin amin piya naog mari pababaw sing gumilabay ring hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ini katantan lumabay siya ring ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabab yato iaanad kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayan panawag-tawag amin subay sadya kita umupising katan hinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban bang unuhadja in piaratong niya marikato tanyo amo hadjem pagtuyuan na to hinangon. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hasyr ayat 7 Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Biyaita doon hainisin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo mga palanggungan ha agama Islam amoy in pagbulirayahan na to in amoy in yang daakan sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in katantan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan doon haon ingkatan piyang langan niya subay na to yato tangkisan amo na inhi kasawasa sin amal ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yato bang na to ini iaayaran kataning kakahinang na to tanto wayroon muklas doon hayan hinang marayaw inyad to katantan mahinang puunan sarayaw-rayaw sin hambuk-pahambuk den kato tanyo. Damikian beita kato sin Quran mahamul liya den suratul Ahzab ayat kauhan tag-isa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah katira. Bunal to din kaaunan sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala marikato tanyo insya amin mapatot na to uupihan salta sisinguran ha mga pakarjaan katantan nagmumuhot pa Allah subhanahu wa ta'ala iban karayawan ha adlaw akhirat in subay sadya kita niyo tutog doon amin si musugpat patuhan na to Rabbul Alamin daing hawakto pawakto karena amo ating kakuyagan sintuhan na to Rabbul Alamin indaran kita niyo si musugpat harap kaniya na bang kita si musugpat patuhan na to Rabbul Alamin sa lugay yaunin pangannal halawman sin bigi jantong na to amuin niyaon doon haon in pangjagahin na to singkatan kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon uno-uno jumato halawman sin gumi inibuat malaingkan aun rida sin Allah subhanahu wa ta'ala simisandan in jumato roon halawman yan puunan deng hakajarianan si manusia iban sin uno-uno pakaradyan ini jumato na sadya inyan katantan kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pakaradyaan magjato ini katan wayroon jumato wat malaingkan hikarayaw sadya pa mga sila bariman karna wayroon puklas sin amal sin mga sila
bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Siwo darunhan kasigpitan inya unhi karayaw raha mga bariman. Labi na tuod bang siya ka hayangan iban kakuyagan inya un katantan mahinang katan ibadat si mga sila bariman. Bang kasigpitan magsabar, bang kahaluyan magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to katantan mabista amal kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nahasabab yan mga katawtay manghuran, in ayat 2 nasabot ini, manunjuki pa in katantan hinang nato subay siya humapit daing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab siya in nagpatarang kato tanyusin kaulpiil na to. Sin hinang na to katantan himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay sadya lumabay daing ha ini sunna niya. Na insun na pagyanon sin mga ulama. Impagyanon ulama mga katawtay manghuran amo na yung kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo aning kabunnalan niya. In ulama amo na in kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in warasatul anbiya. Makawaris sin ini dain ha mga ini kanabihan in mga ulama. At niya ulama si mga kanabihan karasulan tiap-tiap dunhan aun daing kanila mga sahabat amoy in timayma simpang hindo si mga karasulan pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahinapusan nila amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa babito subay na to hatihon marayaw impagyanon sunna aun doonhan bihahagi si mga sila amoy nakatayma daing Rasul sallallahu alaihi wasallam simpagyanon sunna dimakan at tawarun haon ini gimwa impamaham nila dain hapag-urol nila sin katantan pamiat sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta doonhan dimagan yung panghati nila, marina palawman singkitan yung hajaman na to bihaon, in puunan inikatan, amoy in naglilay puas dahing hapaglilay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo amo na yung kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na doon na yan, biyahagi nila pa itong kajinis impagyanon sunnah. Atin niya to panghati si mampay palawman na to. Laong niya amo na siya insara pagyanon binapsiha. Atin niya sara kiyawa amo na in urulon na to. Singuran daing Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab wala na miuklas daing hato pagyanon ini dahanan si mga ulama. Kaisa niya doon hayan ang unain ulamaul usul. Hati niya ulama mag-uusul sin amoy in kiyabin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaumat niya. Nain sila in ulamaul usul biyay ta kato taniyo laong niya ala ma sudira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqrir. Siya na in amoy in puunan daing Rasul sallallahu alaihi wasallam sibo daing kaaunan daing himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atawa kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatarang sin hinang iban sin pagyanon takrir. Impagyanon takrir aun waktu hinang sin mga kasahabatan nakaamo na hasara kimugdan na hasara
inyaon katantan wala na in Rasul sallallahu alaihi wasallam namindahi kaniya sabab karna nakaamo na in hinangyaon. Nahasabab yan, lamod yaon laung ta misan hinangsing kasahabatan hatatkala in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na namindahi kaniya, inyaon katan mapatot na to na upihan, mapatot na to na paganggautaan sabab kimukugdan na hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, puunan ding ha Quran mahamulya. Inhi karuan niya, kabahagi ilong niya, amunain ulamaul hadis. In sila, panghati nila, uno-uno no, long niya, ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyin aw khuluqiyin wa ma yattasilu birrisalati min ahwalihi asy-syarifah qabla al-bi'sa wa nahwu. In pagyanon si mga ulamaul hadis hati niya iurol nila inikatan kiyawa biukay kay kato tanyo in mga katan himumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban na sim katan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan day sab sim pagyanon takrir amin kakahinang jima tuhalaw man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ding mga kasahabatan niya amin wala na siya timangkog hati na kimugdad na hasara damikyan sin mga kasipat-sipatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha amuin kariya sa linya pagkamano siya niya iban na sin mga pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin uno-uno na katan amuin laungta simug patiron ha amin pagrasul sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin kahalan niya katan doon hayan sampay sin mga pakaradyaan wala pa siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala ini katan piatar rangkato tanyo si mga ulamaul hadith. Damikian doon hayaon laung niya amuin tumpukan hikato amuna impagyanon nila ulamaul fiqh. In ulamaul fiqh biyayta nila laung niya ma fi fi'lihi thawabun wa fi tarkihi itabun wala iqab huwa ma fi fi'lihi thawabun wa laysa fi tarkihi itabun wala iqab. Biyayta doon haon kato tanyo sin mga ulama ul fiqhi iniurol nila pangadji ingat doon haon amo na in mga kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya himinang aun tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala bang doon hayaon lang ta tinggalan nila insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon haon aun siya pagtawahon lang niya itab la iqab hati niya ron haon impagyanon doon haon itab amuin parkala lang tiya aun doon haon biya mga sabutun tiyo-tiyo pagtawahon nila mula masa hati niya biya mga kajaggitan si mga uno-uno bisarahon sumakawa wayroon doon haon ini biya mga masalahat at awalong ta biya mga ini kumugdan kanila biya mga siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo yadto in pagyanon doon haon hati niya insun na bang mga sila ini ulamaul fiqh
bang mo hinangonin sunnah doon haon naon siya tungbas. Nabang mo siya long tatinggalan inyaon nawayron de sabsiksa. Bihadto inamin butang niya sa sumagawa aon doon haon long niya tiyo-tiyo biya mga kajaggitan. Hati niya ron haon pagyanon doon haon kajaggitan sin pakaradyaan sa babyalo paragbos malupas isa bang musiyari pagtuyuan hinangon sabab labi-labi na tuod ini sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ibarat tamungon hikapanupak singgisi sin piardo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yanin iurol nila pangadji. Hati niya dahil haamin to tumpukan si mga ulama-uddin pagyanon ini. Hati niya sila ini nakausul sin pakaradyaan syara. Amo na mapatut na to singuran doon hayan. Nasubay lumabay ring hato ini tumpukan si mga ulama ini. Amin nasabot ini hasupaya amal ibadat na to lang ta mahinang jatti daing hasara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mga kataw-tay manghuran na agama Islam. In sunnatul qaul, hati niya kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy in matan inyaon bang mo hinisba pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katantan mahinang siya wajib in amoy in singuran in kakahinang niya. Biya nasin, biya ita niya kato taniyo hatungod sin sambahayang sallu kama ra'aytumuni usalli. Hasupaya inhinang tapag sambahayang dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas suway na to singuran in sunnah dahin na Rasul sallallahu alaihi wasallam karna in pagpatarang niya yan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya bang in sunnah amin pagyanon sunnatul fi'il na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam but in hukuman sara inyaon wajib na subay na to pagbulok binasahan paamuhon in hinang yaon. Bang in butang niya but inyaon sunnah biya simpangatod sim mga sila ulama ul fiqhi in pagyanon lang niya sunnah bukun siya wajib. Bihadto sa in butang doon kanila bang sa upama in sunna yaon hapangatod sin ulamaul fiqhi in yaon di da isabyad to makamudarat kato sa sumagawa doon haon aon lupas tiyo kato taniyo sabab in yaon katantan bang nato na hinang malaggo tatabangan haamal na to karna in yaon bang ibarat tamungon hikasulsi sintupak doon hayaw namin nakisi. Atawa katupakan in nakisi, doon hayan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na hasama biyadto, biyayta doon haon in sunnatul qaul. Laong niya, amo na yan in amoin sa laggo. Bista roon hasara sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut batukon sing kita niyong katantan amin lang niya tashmalul qadrul akbar min sunnatin nubuwah asyarifah. Amin doon hayan katan subay malawag na to mapaamuin hinang na to dahin ha amin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod paparkala piardo atawa wajib kato taniyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na mga yan katantan mga katawtay manguran damikyan sunnatul fi'il imbayta kato sin kamatauran sin mga ulama al-usul doon haon amuin laong niya doon hay ni wala siya nararoon natighan ingkatan mapatot hinangon doon ha lauman niya yan.
at awalaw niya wala doon han narain sa rakatan sa sumagawa doon na amin sunnatul qaul. Baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi-labi na bang imbiyata niya dahing halawman sin Quran mahamulya. Amin wiyadib sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang subay na to yaon pagbulok pinasahan paamuhon inhinang na to katantan insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Ampaim mga ini mga katawtay manghuran na kami Islam. Bang nato napadyato napakugdan ininang nato maun paamin ini katantan na way nahadya pagduwa-ruwa makasud kita niyo hapag iyanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bing kato taniyo in arinia kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Manjari mga katawtay manghuran agama Islam, biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan lang ni sin ummat ko na pasurun katantan sin Allah subhanahu wa ta'ala palamsud sulga. Amura lang niya hindi mabaya sumud, hindi makasud. Manjari lang si mga kasahabatan ni Rasulullah sabi hindi mabaya. Inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatarang na isabkato tanyo man ata'ani dakhala al-jannah. At iniin sa kaulaula impagtaat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam lumabay ring hasun na niya. Wa man asani faqad aba. Isiyusin nagmaksiat kako na amuyan hindi mabaya sumud palamsun sulga. Hati niya, impagyanon nagmaksiat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin naninggali sin sunnat niya. Na inyan katantan mga katawtay manguran, mataod mano siya naninggali sin sunnat niya, labi-labi na hajaman na to ini, karena doonhan amo na piarulisin tao in sunnat kabayaan nila, hinang-hinang nila, amuin, piyagtuyuan nila, piyagbulok pinasahan, imbukon piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa amin na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampain ini, damikian, biyabaita kato taniyo, sin mga sila, imma patut na to batukon hinangon paamungon hinang singkita niyo. Gayon ha mga biyayta si mga sila kato taniyo. Riwayat dahin kan Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhakara syahru Ramadan faqal inna Ramadana syahrun ibtaradallahu siyamahu wa inni sanantu lilmuslimina qiyamah faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja minad dhunubi kayawmi waladatsu ummu. Rawahul Imam Ahmad. Biyaita dun ini dahing hambuk sahaba radhiyallahu anhu Abdurrahman ibn Auf inaginiya bunalto din Rasul sallallahu alaihi wasallam siyabot niya imbulan Ramadan sarta imiyan siya bunalto din Ramadan bulan Pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala impagsandal doon kaniya waktu adlaw. Amo na impagpuasa. Wa inni sanantu lil muslimina qiyamah. Pagubos lang niya siunat ko kanila ha mga muslimin. Isim pagyanon muslimin amin matan nagbalilla pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagyanon nagmalilla matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunay in nag-amal patuhan Rabbul Alamin, wayroon pagsumlot. Uno-uno imbiyayta sin Allah ta'ala iban sindaak niya.
puspusod nila in kaagi-agi nila si mingod haraaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyunat kulong niya ha mga sila kataan muslimin. Amuin pag ini ang gautaan nila hitindog induman niya. Amo na yung kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masabot tararon ini in mga pag-ianon sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari, doon na yan mga katawtay manghuran. Biyayta doon haon, hisiyo-siyo in makaurul ha ini. Hati niya, amoy in piyanggausan nila. Siyandalan in adlawan simbulan Ramadan karna piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya wiyajib kato taniw katanin adlawan. Pagubos doon siyunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam induman niya. Amo na in laung tahitindog doon haon induman imanan wahtisaban. Amin yaun doon haon in pagsabudnal sin bunalin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila himinang tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta ihtisaban amin miumuhot nila roon in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pangayoon buot patuhan rabulalamin bang manjukup-jukupan in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala laung niya makakuha siya daing hapardusahan niya wiyasin kakuha niya ring halawm sin pakandangan ni ina niya. Amo ang timbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian pagpahut kato tanyo sin pangakadasun na. Riwayat daing kan Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه الترمذي. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibot laung niya paamuin tagkaputan singgin hawabaran ko. Hati niya Allah subhanahu wa ta'ala di marista in hambuk daing kanyo aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sahingga in kaaunan sin hawa niya kananapsuhan niya kababayaan niya mag misra iwan singkatan diara kumaun kanyo hati niya ring ha mga sunnat ko laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo adto mga katawtay manguran haagama Islam in mapatut nato paamuhon hakatan kakahinang nato hasupaya ando kay luri siya malupas. Na doon na ini lilay kato taniwiyayta sim mga sila kaulamaan nato. Bangkita imian kaulamaan naman ang kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon haon yang kasimupelo an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila aksam pa tung kabahagi. Hati niya mataud kabahagi sa sumakawa puunan ding hatong kabahagi. Kaisa niya maka na ala wajhil jibilla wat tabi'ah kal qiyami wal qu'udi was siyar al hukmu fihi al ibaha. In kaisa niya laung niya in kaaunan doon haamoy in laung ta kariya sali simpag ini pagkamano siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban amin tabi at kabiyaksahan bialaw niya sin kal qiyam wal qu'ud wa asyar
amo na lang niya in pagtindog lingkod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang pamanaw-panaw niya. Ini in hukuman sara biutang al-ibaha. Hati niya mubah. Hati niya in parkala mubah, wala siya nakasud hasara bistahon kato taniw. Bang wayroon niya't nakasud doon haon karna simingod hadya kita sin tindog lingkod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang pamanaw-panaw niya. Na inyon katantan wayroon da bihadto. Hati niya limabay sadya wayroon kaunono. Sa sumagawa laong si mga ulama ulpik in parkala hukuman ibaha ho sa wayron hukuman niya. Sa sumagawa mapindain hukuman ibaha bang siya nakasudin niyat. Inyat manjasi siya mahinang ibadat bang in kiaagaran muroon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya lang tasim panindog-tindog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag kataon niya, pagkamanusia niya, kapag papanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sa tabiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena wayroon laong taroon haon, malukpas hinang tabang kita simingod kaniya. Mahita, sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam asal siya pamumukuhan addat. Dain hawak tu wala pa siya narak sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba na tod hawak tu diaak na siya. Amin na sampurna na impagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya sabab karna in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na sampurna na hawak tu amoy in najukup na impag ini daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Sabab inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Inako naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala magsampurna sin sarayaw-rayaw pangaddatan. Hati niya biada kita biyaitaan in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dain haamoy in kaamulahin niya pagpapanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala iban addat tabiat niya. Inyaon kataan kimukugdan na kataan na aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan impagdaak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala magpajukup dakuman simpangaddatan. Nabangkaw nagniat doon haon simingod sintindog lingkod pamanaw-panaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang damikian ibadat patuhan Rabbul Alamin. Ini karuan niya mahtamala an yakhruja anil jibillati ila tashri' bimuwadabatihi sallallahu alaihi wasallam alaihi ala wajhi al-ma'ruf wa tariqil makhsus kal akli wasyurbi wal labsi wan naumi. Biyita doon haon amuin lang niya iihtimalta doon haon. Amin gumawa na siya rin amin na dattabi at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakariya sa linya pagkamano siya niya. Maun pa amin tiyutukad na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to siya. Naraak na sin Allah subhanahu wa ta'ala ala wajhin ma'ruf hati niya roon na si Mud halom sara. Iban tarik maksus amin dan siuran doon tartanto sadya. Biya na sin pagkaon, biya na sin pag-inom, biya na sin pag-tamong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin pagtug niya. May tanasabot doon. Sabab aun na pag-addat doon amin piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang kita kumaon, bang kita minum, bang kita manamong tamong, bang kita matug. Biyita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab aun naroon hadis, sintungod pagkaon, sintungod pag-inom, sintungod pagtaini sulog sin tamongon, in iban sin pagkaon laung taiban sin pagtug. Atin niya biyita na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Masub siya magtagna iban dapit niya patuo bang siya magkaon, bang siya mag-inom damikyan,
bang siya magtinitamong, bang siya magsulog sa mga taumpa niya, inyaon paunahon niya daing hatuo, damikyan bang siya matug, in siya matugbihan, ala shiqhil ayman, amoy in kimid siya parapit niya patuo. Na inyaon katan bang mo iagad yaon, karna miagad hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na in kita nakakasin sunnat niya, sarta makaka kita sin darajat tungbas sa rayaw-rayaw ring ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhi katunya mga katawtay manghuran, ma sabata kaunuhu min khawasihi ay khassa Allah ta'ala rasulahu fi al-ahkam al-syari'ah bima'anin lam yusharikuhu fiha ahad fi babil fardi wat tahrim wat tahlil. Ini katulong niya amuin timarang doon nakaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya kakahinang niya sin siya kandiri niya. Amuin doon naunhangan sin pagkarasul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sinong kumansara. Amin wayroon nakalamod hambuk manusia doon kaniya hatungod sin parkala piardo iban hiyaram iban sin hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in parkala hukuman bang kita simingod ha Rasul sallallahu alaihi wasallam di mabiya sin pahala hirhil kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala impahala hirhil para Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab do kaingin hukuman niya. Kaisa niya, biya sim pagtahajjud harom at tahajjud bil lail was salatu duha wal witir was siwak wa qada'ud dain ala musir musyawara. Iban na si mga kaibanan siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala sin pagtahajjud billail bang Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan piardo sin Allah ta'ala kaniya. Hati niya in hukuman wajib. Ampain kita piyagaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo sunnat laong sin mga ulamaul fiqh. Hati niya roon haon bang mo siya mahinang makakawa kao doon haon pahala sin sunnat bukon pahala sin wajib in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya timindog sin doom pahala wajib in parsukuan niya. Damikian day sab sambayang duha. In sambayang duha amo na in sambayang bangkaw sumambahayang jamaah pamasjid pag-ubos doon hayaon tumutog ka rin doon di mig puasin sambahayang subo doon ka manghindua doon ka mamasa Quran doon ka magdikir halawon si masjid diyon tumakad sampay amuin lang ta maabot in wakto kumuha in matasuka sampay roon daing hapagwa si matasuka sa kira-kira mga hangpo tag 5 minit kau tumakad pa ang pagkaw sumambahayang sambahayang duha makawa mo impahala sunnat laong sim mga ulamaul fiqh. Amo yadto mga katawtay manghuran damikyanin witir sindom inyan piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kita nyuri makakawa sin pardo atawa pahala sin pardo buat malengkan makakawa kita nyo sin pahala sin sunnah. Amo yan, amoin biyayta sin Rasul sa sallallahu alaihi wasallam kaidin nabasa nato daing hadis amin siunnat niya induman sin bulan Ramadan amo na yung pag-ibadat sunnat dunhan lamod na in sambahayang tarawih lamod na roonhan in sambahayang tahajjud billail, lamod na roonhan in sambahayang witir. Inyaon maka nato in pahala
sin sunnat bukon pahala sin pardo mga katawtay manghuran ha agama Islam. Amo yadto naman jari mga katawtay manghuran inhi katunia biyay taduhran biyari kato sin mga ulama uddin amo na yung kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tahrimud zaka alaihi wa ala alihi tahrimus sadaqa at tatawu alaihi. Hiyaram sin Allahu Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam tumayma sin amuin launta jakat. Damikian hiyaram da isab sin Allah subhanahu wa ta'ala tumayma in ahli sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jakat. Damikian da isab hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam impagtayma sin amuin sadaqa tatawuk. Damikian doon haon hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala an yakhla'a lamatahu. Hati niya hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hubuon niya intamungon niya pagsulugon bang waktu buno amin di niya manjari inipuklason daing habaran niya sa kaino makapag-ato iban sin satro. Subay na maubos imbuno ang paniyaman jari puklason daing habaran niya. Naim mga inikatantaan, launta hiyaram ha Rasul sallallahu alaihi wasallam impagtayma sin jakat. Iwan na sin asukampong niya. Damikian inini sadaka at tatawu. Hiyaram sin Allah Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malaingkan inyaon halal kato tanyo mga katawtay manghuran. Hati niya halal kato haram ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian doon hayaon. Hiyaram ha Rasul sallallahu alaihi wasallam magpinda-pinda asawa. In kita niyo hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo in pagtalak doon hayan manjari magtalak in usog hababai amo hindi na manjari sila maghambuok sumagawa manjari siya umasawarugaing. Damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya umasawa hababai amuin launta maliso duma maghambuk iban siya. At kalisuan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab aun doon daing ha mga sabab hanggang siya limiso hababai. Biya na sin amin long ta wala niya kihambukan pasal sin in babayaon hawak tubos man sila kiawin aun doon haon long ta sakit pamuti sin babayaon na doon sa roon biyutasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam ini damikian hiyaram kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in umasawa ha mga babae ami in mahardika dahil nga mga kitabiya pag iyanon. Inyaon katantan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Biyayta kato doon hayan sambil in yaon hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kita ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sin biyayta ta amin pagpinda asawa. Sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan sin kaya kawinan niya. Di yadto manjari asawahon sin Muslim.
Sabab impagtiaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katan sampai paadlaw akhirat asawa niya ra in katan kaya kawinan niya ra hindi habawaw sing gumiini. Damikian ang mga kaasawahan niya katantan mahinang yaon ina in tindukanan doon haon sing katan bariman. Hati niya ina ummahatul mu'minin in kaasawahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in sumuno dunhan biyay ta dunhan lang ta damikian intungod paparkala amin pagpuasa pagyadun wisal jiyarisin Allahu Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mamuasa sin amin pagpuasa laung ta wayron pagbuka niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sumakawain inihiyaram kato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Damikian doon haon hiyaram ha ummat hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in pag-asawa makalabireng ha upat. Intubtuban niya upat sadya mga sila makakaus. Bang di makakaus labi marayaw inambuk na sadya. In pag-asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul in mag-asawa wayroon wali. Hiyalal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-asawa hawayron ungsod. Damikian hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halaum ihram. In ini katantan di man jari kato taniyo mag-asawa wayroon wali, di man jari mag-asawa kato taniyo wayroon ungsod, misan pa ing kaaunan sin babae amin lang niya magtahakim inyadto tartanto hadya Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod kato ummat niya inyadto ri man jari hiyaram sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga palanggungan ha agama Islam in aming mapatot na to batukon dahing ha mga pangadyan yadto mataod pa sa inililayon sing kita dahing ha mga inipiatarang kato taniyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyalal kanya sambil miabot in asawa niya long ta in kaya ini nikahan niya bihan miabot sambil ang putag isa in iabutan siya naabot siya nawapat aun parang nga mga kaasawahan niya buhi siya mintaud niya sarta amuad tuin hukuman sara in kaasawahan niya in katan sila in hukuman sara kainaan sin katan bariman mga kataw tay mangurana kama Islam na miabot din waktu na to di na ako makapahawa, manghumbaid ako kaniukatan, sarta karumatan, hamanga sila nagdurungog hawak to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sarta pagsukur, patuhan na to Rabbul Alamin muna, damikyan kaniukatantan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.